nikah pada ben oncor. Sampian lek Sutrisno kor tahu cara neku Aladini lek Kurniawati, adik lek Kurniawati, insyaallah sampian bakal selamat. Tapi sampian mun tak tahu cara neku oncor, maka sampian bakal katonun sebab oncor menikah. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang laki mun cerai sampai tak belenjai kabini, maka andi PC tak belenjai, maka orang bini lek Kurnia sampian oleh ngicok PC na lagi nah. Abari hukum. Tetimun pada orang laki tak bentak mantan nanyar mantan laju. Andi PC keng bini na tak belenjai, maka reng bini oleh ngicok PC na selake. Contoh. Biasa na sebini ibelenjai sehari 20.000. Sampian banyak pesen atau selake banyak pesen. Geng cerai tak belenjai selama 10 hari. Maka reng bini termasuk lek Kurnia oleh ngicok pesen lelaki berempah 20 kali 10 200 kecok. Cuy kabeh ngedek budi sampean. Mun cerek mun tak abelenjai keng mun abelenjai ki kecok neraka lu gelu kate. Ngiding mangkana kula ben sampean nikah pangas teteh pulan kadang lak ngalak sanyaman lah lebih mak gai muni yang kain jejen kapan mulai cepah kebeh entos gelu apalakar khusus ben eke apalakar khusus yang kaki coba bedoi plastik mo goreng jentu-jenna bu nyai kok tak agak cunging lembek kapan kau jangan beri setong mak gai kapan mulai apa ngucak ke pelayan mu untuk aji man nyaman nabunya ini pun kau jangan untukmu man nyaman nabunya ini kau jangan boleh untukmu man nyaman nabunya ini telo cermat pelayan dua kalau kuna beda oncengan boleh ki ngucak boleh mage untukmu man nyaman nabunya ini apa ngucakmu panika boleh untuk mage man nyaman nabunya ini makan je ceroceh ya mula khusus kebe ada karo ngabele karo tetih kapi kawajibna laki tetih pa banyak anak insyaallah jen banyak anak lek Sutrisno jen soki sampean lebih sampean medis tak repot. Iya apa mula medis? Lah medis. Sondeng lah tahu caranya dek lemah boy. Alhamdulillah. Mangkana sampean kau tu tahu tu cuna abini berak ring laki. Anapa? Karena si hadupna sampean Kurniawati orang bini. Debuna ulama orang bini riah pada ben oncor. Bengka amma Kurnia. Oh yang gula suku orang Jogja. Pola orang glowing. Hah? Iyalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti orang Madura. Oncor, tahu oncor.
pereng karo bae beri sompu beri minyak karo mulai riben ki osom corona kan dina oncoran kabeh rombongan maca selawat sampai ke Pakong sampai ring 100 200 300 500 yang tinggi ibu saya bocah salbut atau maca bahring menyaring maulaya soli wa sol dok maaf ada remah oncor sampian mun tau cara neku oncor insyaallah itu disabab selamat ke sampian coba sampian mun oncoran tek peteng tade teran demar tade teran bulan pas oncoran kan padeng beto padeng cek lecen padeng cek jureng padeng insyaallah tak kira labu tak kira tapak-pak tak kira tabrusok arep tera keng jamak semak uncur dia ilom maksudnya kan letak osom lamba gula ting tedung ki kene lamba kan ki buruan sepe lain masuk desa lamba ngangku itu mar umplung roh tinggi aku elong posak di bom sabong tapi sampian mun tak tahu cara neku oncor maka sampian bekal katonun sabab oncor menikah. Thank you. Nikah pada ben oncor. Sampian lek Sutrisno kor tahu cara neku Aladini lek Kurniawati Adidi lek Kurniawati insyaallah sampian bekal selamat. Pertama selamat dari godaan setan. Lek sampean Andi Kurnia pun le dia saking lagu sampean ke pasar Pakong pas ketemuan ben orang bini pas tero mulai le Eroma bede Kurnia rasana padeh umpama se pasar sampean lebur polan arrokan nyiceng arroke ya ora sabab ilmu kamar nggak tahu sampean orang bini lebur seneng polan ajoget sampean tero Pak joget ya Korea dan sampian di Roma ilmu kamar reng bini ini kapade kapile Radin coba rasanya pade kenton pada becang dua pah ya tanya kayak are reng bini ini kepada benase gua bedesek pote bedesek tenggeng karo ibibir selain depak katabu pade reng bini padele bede seratin bede secuba karo abus lain rasana pade karo bede lain nah mun sepote kakan lembu tak gempang peleden keng lekas lapar ki aku ngakan rek narik ngakan boleh reng bini mun ratin senikah tak gempang peleden ngakan nemu lolo lekas lapar ki aku ngakan rek narik ngakan boleh ye mun sek tenggeng kakan nemu larat gempang peleden keng kenyang ngeserak ngakan ki aku rip mau rip ki kenyang ye reng bini mun mbak coba de iya kadang gen seminggu tadi apa ye mun coba gelur manggana paradin sampian bu kenapa nasi paradina akhlak kah abu tak ngabes muamu wajib mudi orang bini nikah make radin mun meler bener tapi make coba kor akhlak kah bagus abah reng laki kepikiran melulu mangkan reng bini solehan nikah mun laki dia tengah jalanan benih tanya aki datang dari mana mas bukan laki dia teng dibunuh lama napa saya tanyakin pertama ajunan kasokan panapa mas panapa kasokan nase panapa kasokan gula benih gula
mun selake perlu ke kamar le teret bekte lake abdina perapan apa sesonat muka sampean apa sesonat pas selake perlu sampean tak gelem bulan apa sesonat sampai selake bentuk duka maka pas sesonat sampean beni oleh kenceran tapi itu kan bi Allah itu kan bi Rasulullah muka alhamdulillah oncor mangkana mun tepak kareng bini sepekus sampean caran adidi sampean tahu cara neku oncor insyaallah sampean selamat kan banyak beda orang laki ini kita abini tak toman abujung ding abini pas abujung arapa todus kamat tua di negara abujung dulu asal abah kita abini bongal kau orang tua dilandi bini pas toat kau orang tuana sabab sebini amin gua ulah pada ben bini ni kakek no Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad terus asal katantretan tak akor ting andi bini pas akor anapa karena sampean tahu cara neku oncor talangkong bini ni kamake de remah pakun amakmum kalake sampean cek pakala ka bini sampean ni ka imam ni ka makmum make sebini aleman ben sampean pakun imam bini pakun kotutoro ocak kalake mangkana apa boy bini re norok lake kenyam boy mun selake pak galebun si bini maki tak jadi kelebun pakun iolog bu selake jadi pak camat maki si bini tak jadi camat pakun iolog bu keng mun si bini jadi kelebun mun selake tak jadi kelebun tak kira iolog pak kelebun pakun iolog sudah ri bener sebini jadi bu camat selake tak ada pak camat tak kira yolok pak camat makanya mun selake pan punawi sebini bun punawi Allahumma sholli ala Muhammad sampian senga ator sebini kalaban saya jegeh binina pertama di bidang masalah ibadah terutama sholat jaga pejeng bini itu rasa kia dua akhlak jaga bini panika coba putus asa reng bini ini kita langsung toro ocak le area cetiakin dari tolang bilu teti bilu re bilu area grup bilu dia reng bini ini kayak pengen ngamun karo sekalian tak ada atro ocak bilu latini tanda sekalian dukale tanda dukale telokale polan reng bini dia tak petelebur ka ibadah bur lebur na dunya dalang kong bening ngocek sampian le gurnya cenah iya kapi mageria reng bejeng dia mengkaro laken tak bejeng kor toju ka beres emas kalung atau rontok geleng ape rampe nyengir jadi mah beda orang bejeng atau kar ben laki nak gara-gara bejeng jadi mah lah ngalah orang ngucap banyak ada selake tak Jumaat paling karo manglo hikir tak tokar je keng coba selake tak manje tak landuk ngaltok cekocek Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad para rabu hadirin wal hadirat dore doa ki ka Allah selake menteri orang laki soleh bijaksana adil
Menteri dia orang laki sejantan sekereh. Menteri pada ben keren no kedi. Arapa no kedi, no perek no kedi loa. Sare semalam mun aji mak bini na tak korang dari belu lekor kaleh. Aduh bareng laki din aji mak bini sare semalam belu lekor kaleh ngaltok mo ke peler. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebini mantar muka dati orang bini solihah. Manturun pakuna akor. Ya masalah tokar dia terkerja. Biasa lagi bini je lah pereng apa lo. Makai kiai pado. Orang tak tokar mun kiai. Pak kelebun pado. Ada arapa dia lah pereng apolong mesti aku lotak tokar ni kalaki bini palapa gengan cukup muni palapain lemak laki bini dia muna tokar palapa bila acarmu mereka tokar mesra bu yang menteri tak tokar menteri gempangah rezekinah ngaule rezeki si banyak si halal ngasteteh mun masalah deureun sehingga mun tak jelas halal deueur seni ke bu nikah terakhir paham bu ni sajam lah ya ke TV kakanan sedeur dan gula ajunan nikah mun ibaratakin ben kendaraan pada ben bahan bakar jo ada remah mun bahan bakar campuran ajir bet pakelar sampean di sepeda motor anyar biji ek tahun 2002 lekor keng bensin campur kemi ajir bet makin ngalak mobil anyar loh nimpak kelebun kan anyar kok ujiaki numpak gitu di pertelon nyaman lenyo dia kengun solar campuran makin harga 590 telok aja rebut pada ben manusia nih mun kakanan campuran antara halal ben haram aja rebut esoro apa jeng senyoro sekelero arapa ajur but esoro jeng ngalbengal kalakin ajun atel tel arapa ajur but mangkana tak langkung ben pole mun deureun nikah tak bagus melarat seandi anak soleh bahkan tak mungkin tinggal makin sokon ni pak sampian kan sehari alako nyetat mulai kol peto ambu kol lema karo istirahat abojong istirahat adeur demi rezeki halal oleh ning segemi ibu sehari tapi orang agak penikah paling ikat cintai di Allah anapa karena lesona demi rezeki sehalal amin Allahumma amin paling akhir pematur di budina sampean reng tuana atambe mungkin atambe serak matua sampean di matua kan tuh Pak Murahwi ben Ibu Suci sampean di matua mungkin reng sepona Kurniawati reng sepolake bendeng sepo bini posisinya sama pada podo ini podo rek coba nah beda orang rakyatnya beda orang ngatannya duh jamat tua kiai posisinya pada bendeng tua jet atau man alaji nih mi pas pada wah yo le langsung contoh kan nikah jadi ngakir yang laki boleh le Sutrisno Pak Kurnia ben Bu Kurnia si ake bayi Kurnia oleh yang sarah soalnya kang tabengkang
Aku boy. Aduh, terus lagi ya. Dulu aduh kon mandek eman kadang setorongan bunga. Bener. Kula nih bini lambat kandung. Ben minggu ka dokter Husain 3 tahun. Lambat. Gerin teroan di anak. Yang sarah ke anak. Abid Bu Kurnia ngandung. Bila ngandung, sarah ngandung dia. Thank you. Mangkana gelak gulakan maremator reng bini ngandung kor saper kencer na benda perang ning kia-kia ke mana Allah. Amin. Terus ngandung jen raja 9 bulan 10 bulan melahirkan. Rembi aduh. Woi. Nyangsar oi. Reng bini kadang rembi dulu muak manteluk acun anak kita keluar lah cerean tahin keluar kado ngaleng mer dulu manteluk si acun dulu nuruk tahu makanya tak langkong reng tua nih kak mun pas males sebelum ben sampean pangabekti ka reng tua demak lah bu. Hah? Oh cukup mie. Terus kenapa ambu? Dia mulai pendit marah. Dia bilang lemule wah. Orang tua ni ke pengorbanannya ke anak lema. Ngapan? Dere aing pengorbanan aing ni ke lema. Pertama, aing ketuban. Air ketuban, saya nggak paham seperti apa air ketuban itu. Karoncan dokter, anak saya kandung muntah ada air ketuban, nah solusi terakhir harus operasi. Betul. Anak apa? Mun etahan mati anak. Secara akal loh. Dikasih andi embu, pengorbanan ring tua ke anak. 2, dere. Bila melahirkan dere, masya Allah, taruhannya nyawa bu demun dembi. Telok aing sosok, air ketuban, air darah, air susu, senyusoi linbu dia. Aduh tak ke kambu ditinggal nyosoi. Kula makin ni bini, sing udah setua tak ada meninggal. Perapan nyusoy makin tidak di pengajian itu mau tedung kapi ben anak lebur nggak besaki sosorongol pa bu haram kotang dek temu cedem senyusoy anak makin medem nyusoy ya Allah ya tidak nggak bes numpa makin pantro nyusoaki ya bu air susu nomor 4 air keringat pelo demi anak reng tua pak embu dulu apeluan senyari nafkah anak bener iki jadi mun anak tak ngakan nanguk embu tak ngakan itu coba mun anak sakit reng tua re tidak matur ke Allah alek abdi na penyakit Gusti Quran anak paberesik wah anak dari cinta anak anak. Terakhir air mata aing mata reng tua bila adu aki anak masya Allah akili aing mata semator ke Allah mangka namun males sekabang bukti reng tua anak nih debun Rasulullah maki ecak pancak eteroin kok sape tak sakoncon kokoh males kebagus reng tua ke anak bener iki mangka nah reng tua 2 nih kasimat pagelar orang bejeng asoju tabuambu ke Allah atahajud teladu koce dedeina maca Quran bonare hatam bagus laku ibadahna keng bengal nyakein kau ring tuana maka ibadahna selain tak kira terima di Allah ngasteteh mun kau ring tua nih Pak Kurnia Bu Kurnia nyang salah saya boy abid ngandung Bu Kurnia sampai melahirkan masya Allah tidak lahir eromat
raja ipa sekolah, raja ipa montuk, tinggal di besa iba kielan ka Sutrisno. Are matua. Si aromat si aku si berkorban sampai nyabe korban akin demi kurnia. Tinggal raja tak tahu apa Sutrisno, iba kielan. Are matua. Mangkana posisi matua pada ben orang tua sampai mangken nikah Pak Murahwi ben Bu Sutia demi sampean berdua dun parlon apa nih setelah nangkep pengajian supaya sampean teti keluarga sebagus dunia akhirat ben topotona nih lek kurnia banyak para pengorban Pak Murahwi ben Bu Sutia. Tadi mon laku Pak Murahwi ben Bu Sutia tak pati bede bentana beni beci ka mantoh karo ju toju Bu Sutia make mantoh lebar lah tak ben Pak Murahwi lah tonggel make kurnia lebar lah bakun nampak jangkem arwah tak nyapa beni beci ka mantoh arwah sesami kerenu tangah bener demi sampean berdua mancer muki pamulja kapi bi Allah amin Allahumma pon kan kantoy enggak kotoran enggak tak gendeng je ntar kita ketemu na boleh kenapa saya sampai aki mancer muki tati ilmu barokah manfaat seboraan ini mancer pada sebor kapi bi Allah mantar pada selamat mantar tetia sebarokah kapi terutama tuan rumah sekeluarga langkong mantan anyar dua wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.